Uhlaleleni ungangeni le channel ephethe indaba eshisa. Igama lami nguvusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafethu inkulu indaba ethinta umaskandi. Ubobo umfana webhiki ke laphana wengane zakwethu usevele wayikhalisa ke laphana enkundleni yokuxhumana uFacebook laphana ubhale kanjena ke uthe niyaphila kodwa bafowethu nodadewethu wayesehlala odabeni ke laphana wengane zakwethu ukuthi uyacela ukuthi abalandeli bomculo bembonise laphana wengane zakwethu ukuthi ku-right yini ukuthi encweke nabanye abaculi laphana wengane zakwethu ngoba wayilaya laphana wancweka nalo shiphi lumbo okuyigcokama elisha laphana wengane zakwethu. Uthe uphinde laphana wahamba waya laphana futhi alapha kakhulu ke laphana wengane zakwethu govozile laphana wengane zakwethu naye wathi uyabona ukuthi nabo badlalela kuyena laphana no-navigator. Washiya ngalazi ke laphana ku-navigator wambiza ngesikhotha thini ke laphana wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakho uPaul ubona ukuthi ubobo laphana wengane zakwethu akaqhubeke yini nomntalapho njengoba ebuza noma aqhubeke ashaye ingoma enenkosi phakathi. Ngiyafisa ukwazi ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakho uPaul ngalo ludaba. Uma umusha ngiyacacisa subscribe nebell ukuze uzothola ama-notification njalo mas post.